enye afenyoma kenso efrese John Dramani Mahama wawahio muhiano ne na ye debate oko onye po teso a to niama court ahese na nano nko afiase bosome maako miensa nko twirim enye dwumaden mo Ghana eda de pa na nti asante achimbanka hene akoya enu nti court say ongodem abusuan sanso ana ye kase asem bisu ehuru bobobo ambulance spare parts sika buburu donto ya de akwakoto eho asem okugye tobla kwade aba mankofo yiya no eho anu ye fufuro bia sanso aba ye de mu nsem be ba besom wo we anya fufuro bi na wie yesi adwade ba besom se awia prem to be akan kase aseda wampam aseda soko dede wakona kono te so babu na wasi achim dan dwum achima boabo ani asante anchima mente dwum kodidwa ko diama OEI Electronics yebema fie ayewde ena fi Marshall Beauty and Training Center wonum so eboa asoyase ne ewsika famu kase ne de ene nhwam nti information centers bro aduonum eko aduosia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu okwa asante achima mente a to sport original adwabo ne hu kani wofa wonum so abiem kuha kase yi womo to apetin awia yi fo adwen kyerfa 0533898915 text message and WhatsApp yabekenkan ama ukuta Yesu moja SMS smartphone na eno so WhatsApp ni akenkan Facebook ni YouTube o chame kwame ode atum yopo men mi din edikwaku enin kusi buadumene afia ampofowa afi nsam ni nkyeremu enin mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum Andra da dwumadie bi koso ewo nkramompuni mantema na eso papa na efabambo nsem na oman bia ni fie bia ni adwuma bia ni baabi bia ni pa bia no se wasum badwo amotuma ye bibia ma ho atowa acha wa yi bambo so bambo nsem enya uye bibi na se bibi tete wanya de obetumi aye amwasomadwo akwese wadana ntontom hawo cheze o hawa somdwe entu ntumi na emom so onya bambo bi obebbo entontom ho ban afiri ha obe hawa dwen na utumi dana ho emwasomdwo enu nti na akọ Nigeria wo ntumi nya de bia ma wo ho ntene wo Nigeria utia so dem a ofre nyame nna no ne oni ba ko da bonten ehwese akromfo ba esanse bambo nsem enya ma wasomdwe ma wontumi nya bibia wasetene mu na aba man konkron Ghana mu a uko Germany uko London uko UK uko bibia man bia obekombia no obia ehia bambo esanse bambo ene mani pasomdwe ma no tumi ye bibia enu nti enamso ama Ghana ban His Excellency Nana Adodankwa Gufadu ya mampani wahu ni se bambo hunhia papa ma oman bia ne ekuo bia nti ye mampani Nana do ayana dwense obehye Ghana Police Service ni mu kina obemena ehwam akandi ye betumi ama posifo no enya hoden eni gie ne odopa ne akomapa aye adwuma bo Ghana wo ban no ye mampani Nana do aka ntem so be sa de no kosi se ne bre ebebe na wieye eno nam so bi se de be ya wo mo bambo nsem be gina ne naso na posifo atumi aye adwuma ye nti ye mampani Nana do abomodin asia dankora maako ahasa aduonu 320 adan maako 320 odiama aposifo so monyingo denem no muntumi enya somje nya hoden ne akomapa ne akomatoyem enya dwuma emboma Ghana bombo nsem enko nanim na sa adan ya wakosie andra enum ko bia no ewo nkran na abromu bie dana no ene ye mampani Nana do ekasa odwumadie na sese enche bia no kobo Commissioner of Police COP Christian Tete Yohunu okobo ni din so me Deputy Inspector General of Police IGP a ono na behwe operations so ye mampani so okobo papa din di sadi brewe mani oh bia behwe Ghana phobi kasa papa ebinum kanya koka se an Nana do ahyeda opeso fa kwan wesua na ese odi twintwan owura IGP a ono na ye Dr. Akufu Dampare no opeso ya twintwan nanam enu nti no odi Deputy IGP aba no edi Ghana for kasa papa nanu Nana do nya konya na osi da bi one Ghana for be kasa na wakyerem die nti a oyi owura Christian Tete so omeye Deputy IGP Yemampani chem na oche se papa ye nipa bi a obuade na waye adwuma che wasom Ghana Post adwuma no
ɛna wasom man konkron Ghana so pa na wohwe na bodin ne modem mu a owura yi bɔ modem pa ɛwɔ bambo nsɛm titru ɛba ne sɛ yɛnyɛ operation yɛwura ha yɛmfa na owura ne yade pa ɛno nti ɛne ɛma mpanin si ohun ne saa no ɔde sɛ de brewe ɛhyɛ ne nsa sɛ ɔno nso nje na ɔmɛ deputy IGP na ɔmbɔ ma Ghana bambo nsɛm ɛngyina ne nazo. I'd like to use this platform to congratulate that long-serving, respected law enforcement officer, Commissioner of Police, Mr. Christian Tete Yonu, on his elevation to the office of Deputy Inspector General of Police, responsibility for operations. I have no doubt that as in the past, Deputy IGP Yonu will be a good team player and contribute his full quota to the flourishing of an effective, efficient police service. Onipa mochi so kase ya His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Yankwa yanim ewo prem tobra akan kasiyebono emwena endrada ena swafwa wono ena show mercy kasemso oye Dr. Mohammed Amin Adam edi wo man akwa mabosika ne ho nsenkaye ekotu dwani economy baby a ewie duro ene wo de ho nsem kokotu dwa media budget review no ene ekwowie ya kenkan de obekenkan ya wie ya pedene edom kuma wo mra shebedwem se ya mekika mu anada ya mekire ya nsemu na edom kuma ntuanu ni aye Dr. Kesa wato banfo sen wo friends antwrofo ahyiamu ewo eye mra shebedwem ho ene omopo anim ho no wan ogina ho se mumfa mic ni metuatua mana menka nsam na nsam hyamebo ene nsam twrofo ye ni tetetetete ne eduru ho na abra nsam twrofo du wonum na Dr. Kesa atofo sen ade tu dwaya no okirem se nani awu papa ma ban ya wotesuei wo se His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo amamu awobuo no nyamianum no kura ne odonsomati kopo nani awu pa ne budget na ode batu dwa media budget review na anobna ekoso no nyamianum no kura ne odonsomati kopo bibi papa bi anim eni daso anim wose ene ye kasai emabunu wantwatwada tempenten kwa bom pempen ansa na adwuma nketen boge enumpugala enu no jawo munya ye sebabunu akosua ade awie na ye se adwuma ne wonkwonkwo ye hwan onya bi wose maburu nya adwuma nye na ade ba ko a ehimpa ya ono atofo se wahunu ne se Ghana anum se no eto atua ne se abawa abeji ne di papa wodi eto bebra begu Ghana fo so jegejegejege eto abu dambalese di ahwene agusu ekasa ne bi ene wodi agu Ghana fo nti ko bia so ehwe nim se media budget ni mu no enka ahosan bi beba eka Ghana fo ko mu bedwe wo mesanse yesonoma na nioma no atofo se kyerese sa na egusu ayire yen yo na Addo Dankwa Akufo-Addo bema nioma ayire yen ko mu yekom ebi mu ekon akata mu se ya adeso de doso nti aho kyere ene ekom eto akase egu yeso no na ko bi ahwedim se na Addo beyi bia fi na ko akwai wajandipa dimpa kakra bi ato atofo sense ya na Addo Dankwa Akufo-Addo akoi edimpa hu hia no esanse ye kasai bet wantwam media budget review ni mo gase ko twa bet wantwam afenso so COVID-19 levy eda ho bola tax sanitation tax no eda so da ho do mo a ye ntwam o san so kurade eye roto esan babio anu to so wono de nyame nim nukurani endi se amanyokuo no ne minority fo nyina da hunu se na Addo Dankwa Akufo-Addo ne NPP amanyokuo no won madi ntwo wonum ade eka ene eto akese na agu Ghana fo so nti ama enjuma ho adro wo ntimi enkwa wo manim ho oto ane nsam so bi oya no oba mani echem se emprempre ya ye kase kopie mu atama porto a wurampo enwoma nyanya enwoma no ye di beguo no ma duty so kwabra ne betua duties no otua na abeka yanya yegu ase ha se no ene wo kwa akoto ye se hwe kohwe tema porto duties ne ko soro ene na duties ne ko soro entina chese emo boya tum anwo boya tum entama ka na fo ho kire wo mpa ene no kura mu de tujwa ya no o chem so say o man mutina aye hye na any DC fo do mu wura mfida minority fo nso wura mfida se na Addo Dankwa Akufo-Addo na mamu obebu yeyi anya papa ba ku say anwe ne se
We have just listened to the media budget review of the minister responsible for finance. This address was uninspiring, bereft of gives no hope, and fails to offer a roadmap for addressing the numerous problems facing the people of Ghana. In the last 8 years, the Akufo-Addo Bawumia government have burdened the ordinary Ghanaian and businesses with a number of taxes, making Ghana a high tax regime, a high import taxes, and over 40 new taxes in the last 7.5 years. The NDC Minority Caucus expected nothing less than the removal or the abolition of the following new taxes: the e-levy, the COVID levy, the betting tax, the baller tax, the emission levy, the VAT on domestic consumption of electricity, and addressing the distortions of the value-added tax regime. Aware of the hopelessness of our youth who cannot count on the government for jobs, we are also aware that this government is leaving behind a high tax regime, and overall, we are also aware, among others, of the poor governance that this government is leaving behind. Nipa wutini kai wano enaye Edom kuma wa Ghana brasebedwem wa muntuanu ni Dr. Kesau Atoforsen watuwa ni semsu bile no ochrem sene planting for food and jobs no a empanifo na na drone ne dom de bae nso atomwura mu anaiwe. It's further job losses. Living in Ghana now exceedingly difficult as the cost of living has now become unbearable. Many Ghanaians are unable to put food on the table for their families and loved ones. People can simply not make ends meet. In fact, the chroma is sick. That is the true state of our country. The high food prices are one of the major problems facing the people of Ghana today. Yet, this media review did not provide a roadmap to address the escalating food prices. Planting for food and jobs was a monumental failure despite the billions of Ghana cedis that have been spent so far on the program. The greatest threat to our national security today is youth unemployment and food insecurity. These two factors are fueling the loss of confidence in our democracy, revealed in the recent Afro Barometer report on Ghana. Yet this media review failed to address these two major concerns. Ani awutie ye Ghana de semamba wono enaye Edom kuma wamra sebedwem wono mba no dani Dr. Kesau Atoforsen budget ya ho nam so ama finance committee no wo ranking member akom na shebje fi owura Isaac Adongo owura yi chese nyamianum ni krane wadi aban no ho ya papa na wo motepo so ma epuya yi enhyame pese konu ensuo mu na obi mramaji wo mo a afikura de o sensu agum se engohye mu ntem o se budget om de batu dwan review no nyamianu rukoni akomatoyem bia nim enkuranhye bia nim owura Isaac Adongo a oye finance committee no ranking member e omrahye bjefie penyini kasafa endo abra finance minister Dr. Amin Kokenkan budget ni wie yape ena papa ni chemu se na nkomu hwanum se de Ghana ayedin said the Numa Bo Ayadin, said the Ghana Setna Ayadin, Ayadiama, Wama may be a wabi brema your moons and your manco yeno. Wom to come back Ghana Cromusa, said the Ghana Selcra. Ghana Selcra. Yen shan your mabo, I will drum at a sodia boar, yen show provisions a boar, just a new man nippenya was sitting a mono, never dinty, a massitinum Ayadin or Ghana. Ene cement born in your mouth do ya tutu tumbumbumunti baby ani padi ne tibeton so enu so fear of all say ahaya ya tutum entama Ghana setena de emu aya den papa o de no to nkyenya ensuo ene light enu so nya asem ketwa ya gi agi bola enu no owura Isaac Adongo chese sanyoma weni na no enu na nkomu hwanum se aban ne beka ho bibi na nka odin tutuye bi ode ba be ya nyoma ye amemu aya mre kakra na ma Ghana fo asomadwe wo mo sade be ya fango bua akosoro ama hyentuade bo akosoro ene sanyoma ni na no ebeba fom nanso enu abajati openyine kinkan wieye wo mehu asem papa bia ene tutuye papa bia wo mo de betu anamon ama sanyoma emu aya din e wo Ghana no atiaba fom ento owura Isaac Adongo chese budget a endo finance minister de betu dwa no akomatoyem bia nim enkuranhye bia nim na oka obetumi akan se ekonko ena ombekenkan no owura Isaac Adongo eto anesem so ena o chese na nkomo hwanum se ade bi bebam na nka abaye nsakraye e wo budget nim na nso wo ma enhu hwe yentie de penyini no ekafa ho. It is difficult
to live in Ghana. Ghana is one of the countries with very high cost of living. Then you have your minister appear to give you media budget, and there's nothing seminal, there is nothing strategic, there is no game changer to take home. You said I've given you $8.2 billion. That $8.2 billion, you are not telling us how you are using that money. What are you going to use that $8.2 billion for? So at the end of the day, convert $8.2 billion by today's exchange rate. You are looking at additional expenditure almost 60 billion Ghana cedis. So if we were to shave off 60 billion resulting from just the debt restructuring, why will we still be struggling to pay taxes for a country that has just gotten a windfall of over 1 billion Ghana cedis? So you expected that they will begin to loosen things up, abolish some of the taxes so that Ghanaians can immediately see the fruit from those activities. But we are not. As we are sitting here, if you live here and you go and sit at where they are playing draft and you ask them, what did the minister say in parliament? You will be surprised if anybody can remember one thing. Because there was nothing for anybody to take over. Basically, going to suffer to the end of the year with the prayer that His Excellency John Dramani Mahama will come and save us. Onipa amote so akase ye Isaac Adongo oko Ghana Mrashe Bjefia Finance Committee no ranking member ya odaso nene ena mutiye na edom kasia no sonso afamu womuntue no ni eye owura afenyo Aken Alexander wono sonso sam ode atu dwane se wo fra National Democratic Congress wono mu Franka Kurani John Dramani Mahama JDM Mahani se empremprempre se watia Dr. Alhaji Mahamudu Bamia so opeso ne no ekwa debate any against ni for obi and defend the obefa economy no ehun komo yenni anhwa ade Dr. Alhaji Mahamudu Bamia fra ade afra mi se Mahama nkofo aso omo de hunya iredi so ombaye debate bia na no na majority leader Alexander Fenyoma kechira se obupo mpo debate we de ombaye so omo no mo sie se economy atete pasam se kontebe na Ghana ba bi ejira na nya we dey see dey ato ye nyina ye ntena se MPP fo ntena se baomia on dey 2 franca NDC fo nso dey 2 franca JDM omumia no fanfe so na ye omo ntena se nya debate ye nya kasa ho dia ono se oman atete apasam se kontebe on kire de nti a atete apasam na de oso oman aye ye 1 MPP amamu oni mu ono so no ono so nchirechirem na denti ena JDM wo dwane olugwan enu nti ono Afenoma kene ka chense wonyina ho steam enche no na wo montna se form to ntna se na ni NDC fuogu Mahamachi na MPP fuansugu eye baomiachi obi baje ke fa hu nyina to form ye besu jesi amawo ya fanyirim ni ya hwade ani Afenoma kentoane nsam so ya no wo ba mane echem se emprempre ya wo fra sa debate ne mraso no eye Dr. Alhaji Mahamudu Bamia na akadada ana Mahama trebu nuagu na sumu machese nua ne biegu na sumu ontehwe wo mo so matekuro mo nteye enu nti onu so ubom wakwa majority leader die wo bom konkonkonkonkonkonkonkonko emawura NDC 42 ni JDM zigizagem no ankasa atwi ne tie pia bonte no se debate no a oye opeso wo mo ye no atam die nim atam die bia ni eka ne sen debate ni mo wo mo ye no krogen afa edin aboba abodi anyway to say anyway incompetent anyway edin aboba ne abodi akase ne ensempewa ne ayampia to nka ho debate no ana nsusu se medwene se ana enyoma yeden enka ho afei omfa enyoma papa ngu fam wose politics na Ghana fo NDC ni MPP ye no ebu anu mo de o madwen hu na kekeka na mo mfa adwen no mo bobom timu kan nto na wo mo so wo nka no kure e wo debate nim no mo nya atam die emfrim na wo mo nya yampia to emfrim na omunjai edin bubom na chese omunka asem no memmem ankasa eho ene yebehu amagahoho ne se amaga ne amagahia ene ehu amagahoho. And by the way, we are calling on President Mahama to accept the invitation by Dr. Bawumia for a debate. We don't want politics of insult, name calling, insinuations and all. If indeed he is determined to
come back and he wants to tell Ghanaians that he's a change man, I am calling on him to stand shoulder to shoulder with Dr. Bawumia and debate on the issues. Dr. Bawumia is ready to put the cards on the table. If he says that we have not performed as a government, it is only through a debate that he can put the point across. We don't believe in rhetorics. If Dr. Bawumia has not performed, expose him through a debate. If Dr. Bawumia is not competent to lead the country, I think that the best way to expose that is through debate. So we are ready, and I am saying that to stay away from all the attacks and to ensure decency in our politics, the best way to go is to debate on the issues. Ghanaians want a change in their lives. They want development. They want employment. The only way to bring the best out of us as a political class is to debate the issues. So Mr. Mahama should not run away from the debate. So akwadibi no so obedibio ekenye beza Mahama enye beza oso obezi entu bezi dia ene na yenko debate na okra ho nsan saa papa be so okire no nipa tini nkan eye edom kese wo mo ba no dani onimanyamfo Alexander Afenyo Markin ye pem akoyanim ewo kase nim na wasuguso ye wutie awia pem to bra kan kase yi ewo Ahenkan Akan what wasum papa no for adwen chefa 0533898915 text message and WhatsApp ya bekin kan amon wadawro ma oba Facebook live on so a ocha me kwa me aninchi efri dwaso ebi nso efri abrem ebi nso efri baby bebre wato apete waza yi abe no baby obekobia nasefo waza yi driver ni oye dwaman driver ni oye dwaman ude jana oye dwaman ko ne pension ne chinchin ubenya ne ma o babia babia ubenya ne ma meko Asante Mantem na Asante Mantem meko Asante Achem South mansini no mu okwa Asante Achem South mansini mo yo kro bi afa no Asante Achem Banka ewo Asante Achem amanti achi mi kro machi na se banka minim ho pa he no nam kotwe mi BC na okwa Asante Achem Banka ohina won ma afa no nana hwempoma a otoso miensa na nana ni dian kasa ade Frederick Kofi Frempong na nenkunya dindi na twampoma otoso miensa na twampoma otoso miensa enfie afipinu ni edu 2010 ana ekobi afre wo Gold Coast Company edi sikaboten $150,000 ebre na nen say wo mu gina wo fanya mpuntuduma ba kumienu bi a ebema kro no Asante Achem Banka atumpon ana enioma omse nko mu hwanu so mu first can nya no ebi toilet crack keka ho enti wo mu this can buy Gold Coast Company for this can buy na ablom this can buy no ana ohini agi scan say scan watena so adenti a kronomu hia mpuntudum wo mu hia enioma bia kire so bia de omo keka ntom this can aba no nana na kire so mu ye okay bibia de nana kwa mu hia bibia santi nana etena sika no so asagro 2010 woma hwani mu a sika yehu ehun sunsanso bia yente ho hwe na asemi court na asemi court no woma tena so ache pa nanu na ndura dabna da ya July boso ne da toso aduonu miensa na Accra High Court etena se ewo asemi so ewo nkran na nipa na otie adwamutembo nipani aye Comfort K Comfort K Tasiame mami na tena adwam se tembuani na onu na bua asem no endra obu asem no na oche se da bi ase no mutietie mu no Asante Achem Banka hene nana twempoma otoso miensa nana ade a waye die wanyade se ekuo bi di sika bro se gina mfanye mpuntuduma mwama kro no ntumpon watena so ze okro no yehia mpunto bia ye okay no wadiska no watena so yehu ska no nzo yebusa wa utumi nkan hwe nchechem yebusa wa nane nam wonum te se de odi aduane ya hye ena sande nana kwa odi na yibo ne prono so se pam Asante Achem Banka hene nana twempoma otoso miensa ye hye se kwa afiase kwa dam busome maako miensa nese na fuama akoma kwa duokro 90 days kwa dam na ya dwumaden ebu Ghana ban se no senti se jiska ye mpuntuduma na kro no ntumpo no manfo asom yo mo a watena sika nso na yebusa wa enenam wanum
enti court bua say Asante Achimba nka hene Nana Twampoma otoso miensa ane di ankasa de Frederick Kofi Frempong court ahyeso onkodem emfie nbosome maako miensa enya dwumaden emwa Ghana na no na court o san ka say wo mo san so aboneka eka no mabɔno no wo mabɔneka sikabotin kase bi pa na eno nso so wantumi andi so na wantoto ho nneɛma anya ni na wo mo san so di mfie maako num bɛka ho a ɔba kɔ da afiase aya dwumaden de apɛ so na nti Asante Achimba nka ɛwɔ Asante Achim South ɛwɔ Asante Mantemu ɛhɔ no mo hene 2010 sika bi bedi ne nsa ayebasa ɛma Andrew Dakota bua sɛ onkoda afiase bosome maako miensa enya dwumaden emmoa oman aniama yenkɔ didwa yewia ya to ansam ne so Masha Beauty and Training Center semprempre yentelo de ya bia wa blano ansesa wanim emfama kwafo ahuanim ayi a ho obada dai niam so me obada da enyina ya ma dada yenkɔ estanso osere oye obada da yenkɔ twi anim yensesa yanim kakra na de ba nipa nso yo me yeti wonum ye bia yentwi anim saa yenkɔ ema emu sɔre sɛ ye wedding na wo bɛkɔ na bi abedi ntuo bi na abɛkɔ a sesa wanim kɔ ne kɔtwi makeup bia na nipa nso me se nipa yo me afa pedicure ni manicure be no fine the amount wedding no sese life no bia nimbo Andra me kɔ me fashion designer baako ho ewo dan Benedict clothing wo ayi Methodist honum Methodist conference hall nche honum pam concert ya wala be ko wachi prince wedding ni de ye be yankasa tiaja me ko na nya me ko check 1 2 na sister bi atade wa be pam ono me sister ada ko ya wedding na o si da bi me ko bi na ada ko gu di ba no ko ya wedding ani mase ana wa say na me de me hu style na me fe na nam si bobi ni panso odien na astadi sister na dwedwe no kwanhwo di si wedding na se a ye hu ayefro no se life no bi ahuru bo ti no de makeup ya ba twi bi wa wo ye wedding wantwi obi ba twi aba no ye hu de oye wedding no ye hu de oye engagement no se life no obi animbo enu ntimi sraw wa na siw na so siw sra so o ba ye wedding o ba ye engagement wedding ni engagement aye unya bio fashion team say o ware anu anu no bibia nsi a ene na mo ware awu enti ade a unya bio enti no sapa ho mama sha ntwi ani makeup enya utiri hu yie mfama no obi ametwi ambeje wo shine wow program asafo no ayebasa nkofo bu anu omukọ ya wedding omu pese o me invite nkofo bi o because onim say akwa mi ko invite no obe ji ade na boss waje boss ko ba etimi sra wa esi usra so antile maame o ya baba wa twi pons ni bi makeup rie bi ma sha obe ya ma wig the wig is wig ma aba omunim wig to mema no nso binum aprema fo mema no nso binum wig to enti munto bi ma sha ho obe ye no style dia de open no frontal closure ene de keka hon obeye ete amount afa ba no rasta yen no mnie knotless cornrow pony gel tie yen line no o konso a masha obeye ede amount ubese usua wa utro bi si wie ye unim se enya ade abeto so SHS no wa nim se ebeba no na enye wala enyim de erintimi nko enti mesrawa nya fe na wo beye no begiragina honom na metwa me results wanso nim de otworo unim se enye ye ma 50 kura ne ma school kura no a onko ye hwe ho enti me pa wo cho sabre ya omo bekoi na onso uko kosuansa no dwuma ma sha so obecho free ombekuko mo SSB na wie na kosua topo sheet geography any government ne illiterature den economics ne hwan ho besua wie no na onso so ya madam wo nkura be yenum abaya tio ne koma sha ho
wa unim tie kura unim afie unim se ne esi ko no wonche nsanu dwuma na nso se nsanu dwuma fompu na edi ska na adi school kakra taache udam una usuyesu bibi ketenkete bi fa ho we giya bebe uye bie no ubedi sika chen de wada condition tie na de kwa kenken kwa enti antile emfa secret nso so pan na machire na me se ye de da drobe bo chance dan so beti wani na enchance dan na ahye kutu na nam jubli kwan so me pa wo cho antenenta na si nipa na do so abaya kwa ne kwasua ensan dwuma ewo maasha ho kwa ne kwasua ensan dwuma ewo maasha ho de hia ne so obedi location yachi achem da community nursing training school kwan so a 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 na ne panifo madam asantwetwe nkobo Ahenkan FM yo Facebook yo YouTube ya search ye Ahenkan 93.3 FM YouTube ne die hia pa ade kokko bia edo miaswe timso maye na subscribe edwumadi ahodro bi ebedi ofidua mha no abonka ye fuene biba na eba oso na no ode na timi dum radio me pa chowa ubetimi atie ye ewo modern Ghana zenofm.com ena mytunein.com ensem we de nam ofia ha na ye kan nyanso ya kruche bi adwempa ode bi agu ahenkanfmonline.net ne so enu ntia na wakọ kenkan bi wo website ne so amaye o pese ogbo wadwa tonde hu dawura ye wachema abo ha na ebutuo bibia nso ni ade 0244 878763 0244 878763 yenkoto enioma ngu ye deman yenkoto nioma engu ejade yenkoto nioma engu valandem ene miamia do bebre ye ho na ehono munye de efie de usi na se wampa nioma nguma ye fe no edantuo usi no wampa nioma nguma ye fe no edantuo wifo nya wombekọ no mo nzamanefo nya wombekọ nti ye hyem kena wapepono sisi ni kama na utim na afi adane edan mu a ama wo na so ne say ene ade ba ko ese ogitum a wa nso nim se no kra ne se wasifie watonkunya gum wo ayi wo kopot wo nyoma nkitinkiti bi na nso se TV fridge ayi washing machine blender iron home theater sanyuma we bi no mo a forget it na wo mpate tenten te seden wo akonya tenten te seden a still edan no enye complete wani nka sa TV ni nyoma we home appliance we no emafie ye de emahu de ekoso abonten wo hyedam no hu de ekoso abonten emahu bibia wani kan wo ye bibia wo ye ntenten eno na aba asese ye de bobra no na aba ntino amane bo nso aye den papa sa ade bia hu se domatu agusu a ene ye miem ene ye miem what businessman almost strategy no ene ye omumiem ti akoba ne san nti amomanfo pe home appliances omo bre pa eno na ODI electronics ayene se da bi eni kwanse ye bre osan nwuma we hu se bia mamu ye nya bi obi ma so na oye na ode aba na adenti no bia ye de aba ne ye to bia mo ye ne tawe enti ODI electronics oso ya ba mu wasi so awo bra se oye taxi driver trotro driver oye police ni community police oye nurse ni dwade ni kwani adwuma bia oye bia no na so pe home appliance bia TV air conditioner fridge home fridge washing machine rice cooker blender ceiling fan standing fan home theater ade bia ope bia no bomodin so be ko ODI electronics na okope ye bone price na kire wa na watuafa utuafa na ye de adekro na mawo na ade ko fi se oston so na ade be ko se baby ade be ko bia na afi watam ade de ko enti uko a 3 months ye be mo 3 months bosumi miensa na banka hine de ko dem no ti bosumi miensa na udi tua ne kakran kusi se obewie na uwia na afidie ekire din we ko abrochire asa na etwade o enti ubonsa abrochire young boy your players is small boys small boys omo Ghana ebi mu ema no kra ebi Ghana nka dipo kra ye ngro mu dipo
Subehu no dakam. No way. Enye ni na no mdiska koto. Omu free no mu tua ne kakra. Enu bi na de aba odan no. Achimodan Divisional Police Command adodo na fa no MTTD ni opposite ena ODI Electronics ewo obekona bayi wa kokko tiantia fefefe no to no obeji wa tu no no akasa akono so me pa choko no mo di opebia no kutua fa na jekọ ojekọ abosome miensa ntem no atua fa na aka no wo scan so abetua no once a eno nso yeni problem bia ODI Electronics free 0539 500 514 0539 500 514 Mayantu apram tobra akan kasiabono eswe Ahenkan Akan. Na sebedwania wojina nde madesha one more of ton aba trompeso so ayon monyanfo Samuel okujeto ablakwa. Se baby ablakwa de ni case na duro no emu ayeden. Ani e Facebook na anodwo. July busum da toso aduonu mienu wa fimpinu ni aduonu na emu na ne owura ablakwa akotro de to wono banga yam se ai swafo kane na wo hwe mensi kasam so eya owura kan kuntun kununku ofori ataya sese finance ministry oni hobio no wone kane swafo no ene hwe apomuden sam so owura kwaku agima manu wo makomuti apam ho emo matua sika twitwi die bi akwa private company bi adan a ambulance ho spare parts wo mu pebi ato na anya okuje to block a etwro won Facebook post ni mu o kire se sika wo mu de ma private company no 34.9 million US dollars udi kopie mu ewo kan say Ghana cedis ni mu a anya nya asem kuma ya bubo sika na na 538 million Ghana cedis ena chese sika wonum etua ye de ma private company no adan ya o bo mo pe spare parts de ma ambulance ho spare parts se bai sambai sa amba ene ese wo matua sika na wie ya chese ye ka se Ghana ye hu akom ya tua sika no hu kwa agu ama obi na okuja to asem yo kan ye nam so ene kwafo bebre no aba ne so se eba ne se na okuja to kasa asem we etimi tron tra egu eye Facebook wa be fontenta kase ne so enam so bam na se bedwani a wogiram de ma de hye won modoma is abato mpeso aso eye odibonyafo Paul Chumbari ma beka se asem wa okuja to atwere ne nko ade wo se ye hyeda na ye de kokoto no pacho opampanifo bobomudi kane so afo no hwe sikasam so ke no foriata ene kane so afo no hwe apomden sam so no wabomudi wagu amufi sika no aka na nya no kre enu nti omra mepacho na sansem we enya nkofo bebre MPP fo no majority fo bebre na som ya wo mu yi ano chese okude to nsem wa atwro na nya no kre so makotua sika ho ha si ekwa akoto ambulance ho spare parts nya no kre eno na mosoma okuja to sa babio ebe kirekirem se onu de nhwehwemu a waye o enu akam asem wo so wo ye nhwehwemu nhwe document ahodo esum ni dem ya ni na ya sa asem we hu document enu nti wo so wono te wono enye so ofiti prekopa no a share expose na se no wo twotwo nsem no wo ke kansem sabe ne danka nhwim ena dwimu da ho papa de oye bia wonim de o tworo bia nso ene asem bia opa hontoma bia wonim de wo ka wo hu evidence wo hu document e kire se kane soafo no hwa eye sikasam so ene kane soafo no hwa pomden sem so ye kana na da call ekomti pam hu tua sika babrebe we de ma private company wa bra ambulance ho spare parts so wa kire ne beba yenim okuje totu ane sem so bio ya no otwem se onu ni kura ni evidence nya bosiremka enye se antro no atwa na yese obi no e kan no te da bi onim no betimi akire mu akire bre poten wonom etimi transfer sika no erekoma private company no na nko onim anko ye dembo sika ni din wo so wonim ni nyina enti oya wo de wo se wo boa defending a team
mu be defende no ma twitwaje wo mu patako je ko bobofo se mu be pata aje ko no ama eye kan kuntunkro fori atadea ene na mu mfa mu so mu evidence mbra oso no de o ne document gu ho enu ntim na hye badwafo no a wo mu kekan MPs ni bia wo mu kekan titru ene doma east na hye badwani no o ka so no okujeto no boa no ono so evidence ya ada ya grodi etokwani opedian na fe yehu de ebeko no. Any expose I put out, I make sure that I have done my homework, I have secured the documents, I have validated the documents, and I have also checked from multiple sources. So this latest expose, I do not only have signed documents by the Honorable Ken Oforiatta dated 9th February 2024, just 5 days before he left the ministry. I have also gone beyond those letters to intercept the payment record. I have all the payment vouchers, and I can authoritatively speak to those payments that indeed out of the $34.9 million for spare parts for this ambulance, $10 million has already been paid and it has hit the account of Service Ghana Auto Company Limited. So I am not speaking to conjecture, I am not speaking to rumor, I am not speaking to hearsay. So if any member of parliament on the other side says that I have said anything which is not true, they should provide a counter evidence. The Doma is empty. And clearly, he didn't know what he was talking about. He didn't take his time to study the documents that I have put out. Nipa wuti nka wano ena yamra sebedwani a wongyinam de madesha wonmo of town about trumpeswa so. Onimonyamfo Samuel Oku Jeto Ablakwa. Eya so edema nka beti afi entoboa. Wei adwenkyere. Yedomafo adwenkyere to akase ne so fantastic rubber force. Or say nyame odum ni kroni odifisa hwehwe oso na budget review no. Ama anidaso bia nkurahye bia nim. Na Ghana for ediya opapa sa ade anka wo se etie be ma yasomadwe na abrabom ayembre no yante sa ne mani bi ti budget ne de eye bogus ne de ode baaye no azeman edifree chronom opposite market o se media review budget a Dr. Amin Adam ebekinkan no echesa mpa Ghana anidaso ho na dachi bia no yesikasem no ebe free de wei akobia ya eye echinsei enti enchiankoma John Dakun Swami MP hopeful ochiane pa no so de ode baye eno no menko we so ko mensa plateau so de fidome kwa benya o se osi na oyibo boatin o se president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aposifo adan ma akoma ko 320 awako bia no echesa mpa it is possible na de oye no Ghana for ebe hye ne ho animonyam amoma to Dr. Baumia so ne de ode betum no Crespo fufo say happy birthday nkoma kwasi kwaache a owo brekese wo mu tie kase pa nti yemfa so ema no happy birthday na teacher Kojo Tepa enyina susu o say Dr. Baumia ne owura John Dramani Mahama yade ba kopɛ o si bibia kyese Dr. Baumia obeye mampini a obebon homoden achin owura John Dramani Mahama enti Ghana for mfatumi no emma Dr. Baumia yeboa Prince Forsha Wale o say good afternoon o tie ye na o enjoy kase ne pa wa biem kuha through Facebook live wo Tanoso Star Junction na sasantemantim no ya o tie yen senior sly ese nyamianum ne krani Ghana for ehia experienced John Dramani Mahama ene the great NDC no momra meji oman no na wo mpe experiment Dr. Baumia a ono frɛ no ho sɛ ɔyɛ driver ni mate no ɔse ɔno de ɔmfa no ntonkyɛ no mfa mpipi so ntonkyɛn na wɔm de ɔmɔ di Ghana hwia modada slide GH odifree engramumpuni mantemu ɛna ɛbai ɔno so de ɔde fa ɔno bai no kwasi nyanta chi di free achema sene ɔse sɛ na ni akwegyina bonten ni ye debate na we aka oh I am against emotion I am for emotion and I motion I am for motion I am against motion na we aka I say government school any private school asia government school for omuko school mu dia grabete agroni entukanie opedian
de be choose na de atwu to na de abona pempem pan and so back private school and say play this game this, which one do you like? I say I like play. Then you take play, simple. You not take it to your back and do your pempem bia. And to say and so they say near ye debate now we are can at antandie. Also nipa bia na dwumu do. Nipa bia wanyin, nipa bia onim nyansa no. Ongo gina bonten say me ye debate. Enti de majority leader Uru Afenyoma King Kasan John Dramani Mamu Nsura onye ntum no munye debate no. Osi sebi impreduasa. Nyansa bia nim obia na dwumu do nim nyansa bia no. Ongo gina bonten enko debate. Enti ono de o support NDC for 2 million %. Somu njintum enye debate bia no. Kwasi nyantachi di frasene osi ono de o support NDC for pa mo mfie obia na debate no. Enye no na eche obebo homodin. We say oh Ghana for ono so na so mo kan say debate mumpianto ba bi o na we dey say ye pa adwen mu fan tutu ya ne enhyehyɛ mra mu si debate eden ni debate eden pa ni debate o say Ghana ya nhwe yi a emprempren ba bi ewe ye bɛkɔ ɔhaw bi mu a so ɔhaw no ɛbɛyɛ ɛkom haw aduane wo bɛyɛ den enti ono so de ɔde aba no abis abinase awa odi free abinase ena ebai ono so message odi bae no Mr Too Much bra kwame achema boabo washing be wura awie utie yen agada shoe great kofata ofa say Alex o achema sene usu utie kase ye dase se waje yen atum afi nso asante achema mentie to sport adwa ne hu kani wofo wofa wom so age atuma biem ku ha ya wom tie kase no wom Philippa afia yakɔ bibi ho bibia ni ho okay awie ye producer Estachei Boahema aka Kankanyame afi ochame kwame Samuel Dakun dina awonan asa akoko didi awie na odina no adwudwuri vom ono na de ekɔ Facebook live and YouTube yedase Billyman a technician on duty akenkanfo ya wote yenka me